Ndabasuhuje cyane kandi imbahaye ikaze. Nitwa na Christine Hirishwa, ni ku IBENDERA TV. Tugiye kugaruka kuri iyi nkuru yakomeje kugenda ivugwaho n'abantu benshi yo mu majyaruguru, aho umwana ukiri mutoya yapfuye azize urw'agashinyaguro. Nitwa na Christine Hirishwa, mbahaye ikaze. Kuva isi yaremwa, ikiremwa cyahawe ubudahangarwa, amategeko ashyirwaho, amahame n'amabwiriza biratangwa, ariko biracyari ikibazo ukubahirizwa no gukurikizwa, nyamara hirengagizwa kenshi ko umuntu yaremwe mu ishusho nk'iyundi. Kuwa 2 Ugushyingo uyu mwaka w'2020 nibwo mu karere ka Musanze hamenyekanye inkuru y'urupfu rw'amayobera rwa Iradukunda w'imyaka 17. Uyu yasanzwe mu murima w'ibishyimbo, nta mwambaro n'umwe yambaye, ahubwo aziritse imigozi mu ijosi, amaguru n'amaboko. Ni inkuru mu by'ukuri ibabaje ndetse iteye agahinda, dore ko buri wese wumvishe iyi nkuru yagiye abitekerezaho kenshi ndetse akanibaza byinshi ku mutima we. Bamwe bati ubugome buzamarwa n'iki, abandi bati niki kizarangiza inzangano, ubwicanyi n'ubugome bugeretseho urugomo n'ubwicanyi burimo urwangano, ariko byose igisubizo mu by'ukuri kikabura. Ubwo iyi nkuru yamenyekanaga, inzego zishinzwe umutekano zahise zitangira iperereza, biza kurangira hatawe muri yombi abarimo umugabo w'imyaka 30 ukora mu ivuriro rizwi nka Clinique ya Mpore yo mu karere ka Musanze. Uyu mwangavu yishwe nyuma yuko ngo yaravuye mu bukwe bwa mukuru w'inshuti ye biganaga wari wamutumiye muri ubwo bukwe. Uyu nawe akaba ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Amakuru dukesha Igihe avuga ko uriya mwana yari yarasambanyijwe anaterwa inda, aho bikekwa ko uwamwishe ari nawe wabikoze, atinya ko yazafungwa igihe kinini kubwo gutera inda uyu mwana. Bivugwa kandi ko ukekwa yemera ko yari yagerageje kumukuriramo inda ariko bikanga, ibintu bigaragaza ko hari aho yari ahuriye n'umwana yari atwite. Nyuma y'uko umurambo wa nyakwigendera Iradukunda utoraguwe, wajyanwe ku bitaro bikuru bya Ruhengeri kugira ngo ukorerwe isuzuma, nyuma uhabwa umuryango urashyingurwa. Hashize iminsi 2 gusa ushyinguwe, irindi tsinda ririmo inzego z'umutekano n'iz'ubugenzacyaha zanzuye ko umurambo utabururwa, hakorwa irindi suzuma kugira ngo hakusanywe ibindi bimenyetso. Itabwa muri yombi ry'ukekwaho kwica Iradukunda yemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry, wabwiye Igihe ko uwo mugabo yatawe muri yombi ku wa 9 Ugushyingo uyu mwaka w'2020 nyuma yo gutangira iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera. Umuvugizi wa RIB yagize ati, iyo urimo gukora iperereza hari ibimenyetso ubona bikagenda bikuganisha ku bindi bimenyetso. Ubu rero hamaze gufatwa umugabo ukora muri Clinique ya Mpore ya Musanze. Yafashwe ku itariki ya 9 z'uku kwezi, hakurikiranyweho ibyaha 2 birimo icyaha cyo gusambanya umwana n'icyaha cyo kwica.
hakekwaho kwica akanasambanya Iradukunda Emerance. Itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 cyo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2018 cyasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe ku wa 27 z'ukwezi kwa 9 2018 rifite ingingo 335 rivuga ko iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu inyoroshyacyaha. Naho iyo gusambanya umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 byamuteye indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Uyu ukekwaho iki cyaha kandi akaba ashobora no gukurikiranwaho icyaha cyo kwica uyu mwana mu gihe cyaramuka kimuhamye. Ndabashimiye cyane mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, kandi nabashimira uburyo mudahwema kuduha ibitekerezo byanyu no kutuba hafi muduha inyunganizi. Ngiye nitwa na Cretine Rushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.